Ngiyanizwa nengikwatele ukuthi ngihambe weekend yonke ngibe ngiphume ngiyothenga isinkwa. Ake nginitshele nizo understand ukuthi lento engivelele nawe ngakuvelela. Angifika lapha kubo my friend ngiyasithenga isinkwa sesezandleni zami. Ngiyabona nje awuthi nentshebe enkulu iso liyangibuka. Hayi kumhlula ngibuza. Awusingithokozana wena. Ngithi ngimi athi uyabona uyazi ukukhuluma nabantu uyangibona mina ngithi ya ngiyakubona awuthi I'm sharp na ngiGiven ngafunda nawo grade 7 ngithi ngivele ngibuka lekhala ngithi angiGiven vele lo Given so ungijabulele Given manje athi hayi awungikhaphe la eGlenmore yabona ungijabulele nje athi hayi gibele emontweni ngithi unemoto Given athi nayi imoto yamakhombi Range Rover ngithi angingabe snacks sengena nesinkwa ku Range Rover siya driver seGlen asifika eGlen bekayolanda enye insimbi athunywa ngubaba wakhe la kushiselwa khona asifika lapho uyayithatha leyo nsimbi sebese sibuya sindlula siyothenga iCoke uthi hayi ungabuyeli khayini uphethe isinkwa kuphela biyele emumva sophethe neCoke yabo ngoba so sengikhambise ezinye indawo la khayikini bongathunywanga khona asingene lana kunayi tavern sithenge iCoke uthenge lo mndeni wakho unike nagogo wakho umtshela ukuthi ungibonile hayi siyangena tavern azange kuvele Thulani Thulani amkhumbuka ngobu lo Thulani khuluma ngithulane lo wabizela Mr Mkhize emaphoyisa ka grade 10 Mr Mkhize wamisha ngempama waphuma aphonseka wabuya namaphoyisa kwaba idrama vele esikolweni manje ngimbona Thulani akangibhici ngiye kuwe Thulani ke athenge 6 athi ngingabi snacks ngihamba njani ke sekathengile okay sihlale phansi sishaye masiceda lapho athi Thulani vele sebo 2 kukhona ipool party eJakastad khona nje la kunama pool khona angiyazi mina le ndawo dala ngagcina la Mpumalanga yabona hoy sesiyalandelana ke le moto yabo mina sengigibele kuThulani angisekho kulokhanja kuGiven sihamba asifika lapha akusemnandi lapha sesiyaswima isinkwa ke ngisikhohlwe ku Range Rover yaGiven angisakhona nokuswima ke lapha sesifonela Given ukuthi alethe isinkwa sasekhaya Given sohambile ubuyele eDonton kwamele ku drive wesisuka eJakastad asifika khabo Given sesifika kubo 6 ntambama bathi akekho usaphumile abamazi bayiphi samfonela akayibamba ifoni sesimile ke ngaphandle ke sishaya umusic inhliziyo zibhlungu ukuthi maye lento engithume yona la khaya angisola ngibuyi nayo ngiyawabona mama isikholeni sengisaba nedwa ukuthi ngiyithathe ngifone back ukuthi ngilindile khaya nje ngilindisiwe Thulani uze wabuya namuhle ekseni thina silale ekhaya eGatini silinde yena.